Ayo. Aya naon ieu? Ya, ocoy. Guys, diteruskan dulu. Jalan ini Pajajaran. Cemburut, like, komen, like, bunyikan lonceng ya. Dug. Nah, ieu teh mangrib atau ieu Saur. saur mah atuh nya aluman asup. Kalau itu Saumang Godin, ada ini, Sari, Tomdoni, Adis nanti. Kirimangan, Bang Saban. Bila Karim. Pokoknya niat abdi, niat kaula puasa. Kita dia. Dan terus jualan dodol tahun dia salah saya ayo nak kieu ieu mah Ayo kieu. Kau kemana? kacau Ayo. kacau Bukan mau berarti kepakai dadu. ada kacau Punten, Mamang. Ripuh. Segala. Aya naon ieu? Ayo urang bukakeun anu bade sahur. Jam sabaraha ieu? Jam 2. Nah, pasti dipahil itu kalau itu mah. Kalau menjawab jam 2 deh. Pancoy. Ya, pancoy. Eta serius serius. Cina itu ya. Udah jam 2 jam 2 ya. Jam berapa? jam terakhir Ditungkul. gampang pas saya jawab jam 2 Ini kalau ada bukan itu. oh ingat bagian mana masing-masing Ayo. Meluncur. Ayo. Ayo ngeguling. Ayo ngeguling. Action. Aya naon ieu? Telat. Action. Hai guys. Yuk tonton channel Wajajang nih. Pasti semua orang ketawa dan gembira.
Action. Action. Ayo sahur. Munten Bang. Sahur. Kalau kurang sari ceritanya. Buat jam 2. Tunggu. Bisa paling nyuap. Kita sahur. Ya. Maju. Iya panggilan nama kebayaan. Tonton jangan cemberut. Kami hanya menghibur saja. Hilangkan rasa gelisah hatimu. Mari tonton perjalanan wajah Jang. Dipotong, dikaput. Nonton, jangan cemburut. Dadah. Warahmatullahi. Tuh.